Russian President Vladimir Putin says southern Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ibice by'amajyepfo ya Ukraine n'akarere ka Donbas mu burasirazuba bizafatwa hakoresheje imbaraga za gisirikare cyangwa ubundi buryo. Ibyo bigiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo mu Buhinde. Ibi bije bikurikiye ibiganiro hagati y'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Steve Witkoff na Putin byabereye mu Moscow kuwa kabiri. Kremlin ivuga ko nta mwanzuro wabonetse ku kibazo cy'ubutaka. Ukraine ivuga ko itazemera ko Uburusiya bwemezwa ko bufite uburenganzira n'ubusugire ku butaka bwa Ukraine bwigaruriwe. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Ibintu bikomeje kuzamba kurushaho mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Putin ntahagarara ndetse nta mpuhwe na nkeya afitiye Ukraine na OTAN. Amaze gutangaza ko ngikitwa ubutaka bwa Ukraine bwose yigaruriye hazabugumana ku neza cyangwa ku nabi, nibyanga ngazakoresha imbaraga za gisirikare maze ahangane n'uzashaka kumurega hagatuza. Kugeza ubu birasa naho Nato nayo yamaze gucikamo ibice bibiri. Bamwe barashaka ko intambara irangira, abandi barashaka ko ikomeza. Birasa na Amerika n'Uburayi bitakiri kuvuga rumwe. Ahanini bari gupfa ingingo zimwe na zimwe zigize amasezerano y'amahoro hagamije guhagarika intambara. Ukraine n'abanyaburayi nibayakozwa na gato, uretse ko n'Uburusiya harimo ingingo zimwe na zimwe buvuga ko butemera. Gusa abanyaburayi bo bavuga ko batakemera ko Ukraine isinye mu masezerano, ndetse ngo babazwa cyane no kuba barashyizwe ku ruhande nibemererwe kugira uruhare muri aya masezerano. Bakavuga ko rero ibiyavamo badashobora kubyemera, ahubwo ko biteguye gukomeza gutera Ukraine inkunga no guhangana n'ibikorwa by'ubushotoranyi by'Uburusiya. Aha rero no Putin ahera avuga ko niba abanyaburayi bashaka intambara koko, we nta kibazo rwose yiteguye kurwana nabo. Ntabwo turi gupanga kurwana n'Uburayi, ibyo nabivuze inshuro magana. Ariko niba Uburayi mu buryo butunguranye bufasha umwanzuro wo kudushozaho intambara kandi bukayitangiza, twe twiteguye guhangana nabwo nonaha. Gusa ariko OTAN nayo by'umwihariko ibihugu by'Uburayi bavuga ko ayo magambo ya Putin atabateye ubwoba na gato, ndetse ko ngo nabo biteguye kurwana n'Uburusiya, ndetse ko ahubwo aho gusinya ari amasezerano yuzuyemo kubogamira ku Burusiya, ngo ahubwo bagiye gukomeza guha Ukraine inkunga yose ishoboka kugira ngo ikomeze ihangane n'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru wa Nato Mark Rutte ati duhanganye n'ibibazo nyakuri kandi birambye. Uburusiya bukomeje kugerageza ubushobozi bwacu bwo kwirinda. Bwavogereye ikirere cyacu bukoresheje indege na za drone. Bikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi no kugerageza gusenya ibintu, ndetse bwohereje amato y'ubutasi mu mazi yacu. Ibyo bikorwa ni ubushotoranyi n'ubwirasi kandi biteje ibyago. Baritegura gukomeza guhangana igihe kirekire. Natwe turi kubasubiza dukoresheje imbaraga, ubumwe n'umwe tudacogora. Dukeneye kandi gufasha Ukraine birushijeho. Misile z'Uburusiya zikomeje kwica no gusenya byinshi, kandi igihembwe cy'ubukonje kirageze. Ukraine ikeneye inkunga zacu kurusha uko byari bimeze mbere hose. Ibi Mark Rutte yabivugiye mu nama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba OTAN yarayibereye i Buruseli mu Bubiligi. Gusa ariko ikindi kimenyetso cy'uko Amerika itari ku ruhande rw'abanyaburayi muri iyi ntambara nuko muri iyo nama umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marco Rubio atigeze ahagaragara, kandi ari we muyobozi ukomeye wari kubaho ubwo anafite ijambo rinini kurusha abandi bose bari muri iyo nama. Iyi nama ya OTAN ibaye nyuma y'indi nama yahuje Putin n'intumwa za Perezida Trump yari yabereye i Moscow kuwa kabiri. Ni inama Perezida Trump yavuze ko yari igamije gufata umwanzuro wa nyuma ku ngingo zigize umushinga wa Trump wo kurangiza iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Turagerageza gushaka uko iby'iki kibazo byakemuka. Tumaze kurangiza intambara 8, iyi ni iya 9. Abantu bacu bari mu Burusiya nonaha barareba niba koko dushobora kubonera umuti iki kibazo. Ni ibintu bikomeye, si ibintu byoroshye na gato. Reka mbabwire ukuntu ari akavuyo. Iyi ni intambara itari kubaho na rimwe iyo mba ndi perezida. Bitekerezeho, abenshi ni urubyiruko. Abantu barenga 27,000 bapfuye mu mirwano hagati ya Ukraine n'Uburusiya mu kwezi gushize. Mbega igisebo. Ibiganiro byamaze amasaha 5 byahuje Perezida w'Uburusiya Bwana Vladimir Putin ndetse n'abahagarariye Perezida Donald Trump wa Amerika, bisa nk'ibitarageze ku ntego iganisha ku masezerano yo kugarura amahoro muri Ukraine. Gusa ariko Steve Witkoff, intumwa yihariye ya Perezida Trump n'itsinda bari kumwe,
bavuye Moscow bimyiza imoso kuko inama ntabwo yageze ku ntego zayo. Bananiwe kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe zigize aya masezerano. Mu yandi magambo, nta mwanzuro ufatika wafatiwe muri iyi nama. Umuvugizi wa leta y'Uburusiya Bwana Yuri Ushakov yavuze ko inama yabereye i Moscow yagenze neza, ariko ko bimwe mu bice bigize amasezerano y'amahoro muri Ukraine bitavugwaho rumwe n'Uburusiya. Kugeza ubu ntabwo turabona uburyo impande zombi zabyumvikanaho. Bimwe mu byifuzo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze bisa n'ibishobora kwemerwa ku rugero runaka, ariko biracyakeneye kuganirwaho no gusobanurwa neza. Hari ingingo zimwe batanze zidahuye n'ibyo twifuza, niyo mpamvu gukomeza kuganira no gushaka uko ikibazo cyakemuka bigikomeje. None ko bikomeza gusubirira udubi umunsi ku munsi, amaherezo azaba yahe? Koko Trump azabasha kurangiza iyi ntambara burundu? Hanyuma se ko abanyaburayi bakomeje gusembura Putin, nawe akavuga ko yiteguye kuba arasamagana y'ibisasu rutura abitse mu bubiko bwe, twitegura intambara y'Uburusiya n'Uburayi vuba. Reka twubike amacupa, twegura inyandiko, tubiganireho. Kora subscribe kuri Oscar Dushime, aho ibidasobanutse bisobanurirwa, kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi mugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Intumwa za Perezida Trump, Steve Witkoff n'umukwe we Jared Kushner nibo bitabira ibiganiro nyuma y'ibyumweru by'ibiganiro bigamije gushakira hamwe uko barangiza intambara yo muri Ukraine. Itsinda ryo ku ruhande rwa Amerika ntacyo riratangaza ku byavuye muri ibyo biganiro kuva bava i Moscow. Mbere yo guhura nabo kuwa kabiri, Putin yari yatangaje ko atazemera impinduka zatanzweho ibitekerezo na Ukraine n'Uburayi ku mushinga wa Amerika wo kurangiza intambara. Yagize ati, niba Uburayi bushaka kujya mu ntambara bakabifuza kugira iyo batangiza ku Burusiya, twebwe ubu turiteguye. Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gusaba leta ya Amerika guhindura bimwe mu bikubiye mu mushinga w'amasezerano y'amahoro, mu gihe ibiro bya Perezida wa Amerika byo bishaka kwihutisha isinywa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo, kandi Uburusiya bwari bwaragaragaje ubushake bwo gusinya ayo masezerano. Uwo mushinga wabonwaga nk'ufite inyungu nyinshi Uburusiya, gusa nyuma yaho ugaragaye mu bitangazamakuru mu Gushyingo waje guhindurwamo byinshi mu byumweru bike bishize. Yuri Ushakov, umujyanama mukuru wa Putin, ubwo yabazwaga kuri iyo mbanziriza mushinga nyuma y'inama yabereye i Moscow, yavuze ko Uburusiya bwemeye bimwe mu bikubiyemo, ariko ati hari ibindi twanenze. Yongeyeho ko nta mwanzuro uhuza impande zombi uragerwaho, ati turacyafite akazi kenshi. Ukutumvikana gukomeye hagati ya Moscow na Kiev biracyahari, harimo nko kuba Ukraine yakwemera guheba bimwe mu bice ikiri kugenzura, ndetse n'ingamba z'ubwirinzi Uburayi bwiyemeje gutanga. Uburusiya n'ibihugu by'Uburayi bishyigikiye Ukraine ntibavuga rumwe ku byo buri ruhande rubona bikwiye kugenwa mu masezerano y'amahoro. Mbere y'ibyo biganiro, Putin yanenze bikomeye abayobozi b'Uburayi bashyigikiye Ukraine kuva Uburusiya bwabagabaho ibitero mu mwaka wa 2022. Perezida wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky yavuze ko yiteze kazahabwa raporo ku biganiro byabereye i Moscow n'itsinda rya Perezida wa Amerika nyuma y'inama, nubwo bitari byamenyekanye ko Witkoff na Kushner bazajya Kiev cyangwa mu bindi bihugu by'Uburayi kugira ngo bakomeze ibiganiro imbona nkubone. Mbere y'ibiganiro byabereye i Moscow, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kabiri yari yavuze ko ubu hari amahirwe yo guhagarika intambara kurusha ikindi gihe cyose, ariko ko zimwe mu ngingo zo muri iyo mbanziriza mushinga zigikeneye gukosorwa no gusobanurwa neza. Ati byose bishingira ku biganiro by'uyu munsi. Ibi Zelensky yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Ireland. Zelensky yanavuze ko nta gisubizo cyoroshye gihari, asubiramo ko Ukraine igomba kugira uruhare mu biganiro by'amahoro, kandi ko bagomba kumvikanwa ku ngamba z'umutekano zifatika nko kuba umunyamuryango wa OTAN, icyemezo cyamaganwe n'Uburusiya kuva kera ndetse kikaba kitanashyigikiwe na Perezida Trump. Zelensky yongeye ati, tugomba guhagarika intambara ku buryo mu mwaka umwe gusa Uburusiya butazongera kugaruka kudutera.
intumwa za Ukraine zimaze igihe gito zigirana ibiganiro by'icyiciro cya kabiri ku mushinga w'amasezerano y'amahoro byitabirwa na Witkoff, Kushner ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio. Ibiro bya Perezida wa Amerika byatangaje ko ibitekerezo byamaze kunozwa neza kubera ibyo biganiro, nubwo ingingo nshya zikubiye muri uwo mushinga waherutse kunozwa zitaremezwa. Putin uvuga ko Uburusiya bufite ijambo rikomeye ku rugamba kuva mu cyumweru cyashize aracyakomeye kubyasaba. Ku rundi ruhande Zelensky nawe akagaragaza ko atazigera arekura ibice by'uburasirazuba bwa Ukraine akiri kugenzura. Mu gihe ibiganiro byo kwa kabiri byari biri kuba, Trump yabwiye abagize leta ye ko bitoroshye na gato guhagarika intambara, abisobanura mu cyo yise umwanda. Ukraine ndetse n'inshuti zayo zo ku mugabane w'Uburayi ntibavuga rumwe ku ngingo ishyigikiwe na Amerika, ingingo ya 28 ikubiye muri ayo masezerano. Ku ngingo nyinshi zagiyeho impaka muri intambara, nko kwemera kwa Washington ko Donetsk na Luhansk byaba ibice by'Uburusiya. Kuwa mbere Perezida Zelensky yahuye na Perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron ndetse n'abandi bayobozi bo ku mugabane w'Uburayi bakurikiranye inama ku buryo bw'akure online. Macron yavuze ko nta mushinga wari uhamye bavugaho kuko byashobokaga gusa iyo Ukraine n'Uburayi babitangaho ibitekerezo. Hagati aho ubwo ibiganiro byabaga kuwa kabiri, mu mirongo y'imbere ku rugamba intambara nayo yari ikomeje. Ingabo za Ukraine zavuze ko zikomeje imirwano n'ingabo z'Uburusiya mu mujyi w'ingenzi wo mu burasirazuba wa Pokrovsk. Gusa ibi ntibihura n'ibivugwa n'Uburusiya ko bamaze kuwufata. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya iherutse gushyira hanze amashusho kuri Telegram agaragaza ingabo zayo zifashe ibendera muri uwo mujyi w'ingenzi, umujyi bari bamaze igihe kirenga umwaka bagerageza kuwufata. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine ziri mu burasirazuba bw'igihugu bwavuze ko Uburusiya bwagerageje gushyira ibendera muri uwo mujyi mu buryo bwa propaganda mu kugaragaza ko bafashe uwo mujyi. Mu itangazo banyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo bongeye ko bahise bahunga byihuse kandi ko ibikorwa byo gukomeza guhashya umwanzi bigikomeje. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ingabo zacyo zikigenzura igice cy'amajyaruguru y'uwo mujyi, aho ingabo z'Abarusiya zatakarije byinshi, mu gihe abakurikirana iyo ntambara bya hafi nabo badahakana ko ingabo z'Uburusiya zaba zigenzura ako gace. Igisirikare cya Ukraine cyahakanye ibivugwa n'Uburusiya ko bwafashe ako gace ko ku mupaka wa Vovchansk mu burasirazuba bwa Ukraine. Zivuga ko cyongera imbaraga zacyo mu burasirazuba bwa Kupiansk, aho Uburusiya buvuga ko bwafashe mu byumweru 2 bishize. Kuva Uburusiya bwakinjira muri Ukraine ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri 2022, abasirikari ibihumbi byinshi bamaze kwicwa no gukomerekera muri iyi ntambara, hamwe n'abasivile barenga ibihumbi 14 nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Ibitero byagiye bigabwa ku mashuri y'incuke, ibitaro n'inyubako z'amacumbi byose byangijwe bikomeye n'ibitero bya drone, ndavuga twa tudege duto tutagira abapilote ndetse na za misile. Amakimbirane hagati y'ibihugu byombi byahoze bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete yatangiye mu mwaka wa 2014 ubwo wari Perezida wa Ukraine warushyigikiwe n'Uburusiya yavanwaga ku butegetsi, maze Uburusiya mu gusubiza bwigarurira Crimea ndetse bunagira uruhare rukomeye mu mvururu zo mu burasirazuba bwa Ukraine. Ngayo amakuru yaragezweho mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. None iyi ntambara koko izarangira vuba nk'uko Trump abishaka, cyangwa ahubwo turacyafite igihe kirekire cyo kuyitegereza? Njye ntabwo mbizi, icyo nzi nuko nsoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira, ibuka gukora subscribe kuri Oscar Dushime, aho ibidasobanutse bisobanurirwa, kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar Dushime, ushatse unyiteho D7. Nawe utaha, Imana ibarinde. Umva kakano, IBTC Film and Design School yabazaniye promotion idasanzwe. Ubu wakwigira huri uciye kuri wa/IBTC/ibtc/e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa ukabushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 umuryango wa 6.
duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa dusure kuri eshatu /IBTC Film School /AC /rwa. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na quick cooking ibyo byabaye amateka. Muri quick cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri quick cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane, kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.